Kebeli pi kipat ba baro kibala jukashan ini nakapor sa kapor. Kakatay janga kalong ilari ganti lengdo bak kumba piju akat iat yang ari Aijingkmen. Hangni yang ada manta ban pendep shapi bahaka arpau tadek ubanai bashpau hajar akusan. Kandan ke football friendly match at Tyrsad hakapor bajir. Kabala penyat dak film raibi. But hakate ka singi kinong shimanta kilong ka shilong artist kinthai bersya ya ka FC Tyrsad kinthai. But kumju ru hakate ka singi kandan ka bomba hausi ka ba arpau hajar. Wakatikat kalong shi spot tingka shi tikat but lai spot tingka shi. But ngakat iphi ki pad ba barwa bakanyawan ban kishaningi hakate ka singi. Nang ba, usen yang ubang ninyo hakate kasingi, in pinpoy siya kilong yang kibadan kamjong ka Tyrsad. Ngali Dik-Dik, ngalakwa pinpoy no hakate ka arpau tarik kubunay bishpau hajar arpsan, wanyo alit ha Tyrsad. Kablay sibuan, yung say kendo hakate kasingi.